Itina wa serikali ya kaunti ya Masako vamona ilanene kuselesia iseso ya utethio kwi enende halama na kunikie ni mbua nene isionesia nguluni kwa matungulu ya udhuloni wa sua amwema enende ni malasimika kuambia kumya utethio wa liu na ngwa kwi ala avinye vyu isioni ivi mainena kabindane kalama atongwe sia iseso yenza wa sivitale wa nguluni level 3 manengane utethio ni makule serikali ya kaunti vamona ilanene ikalata iseso ya kufikia enende alame siyo ya dikileke wo kana nyumba siyo kuvaloka be wa misimana atatu na miongo ele matungulu ya udholoni wa suwe ni makwatete ukono kumana na mbua boni mutesi no kueleza mbeyanke amatongwe iseso ya kunyaikisia enende yasinduse umathethe sendi na mundu moma kemikalile maweta kana malasimike ukwata na mokwa eneno kana wamanenge utethio kwiva vena utalo mwingi wa enende utaisa ukwata utethio evinda ila kunaenda mbua mbingi ningi momethito maikala na thina mwingi meavinyi ni mundu moma mikalile nituonie TV ni kana nguluni ni affected muno ni floods na twaswania nundu wa andu ala tuonie vulnerable mabalukilo enumba namo makaumia na katika group yetu nguluni market twakula nia tutona kuikata na andu suggest yo metuki tumie kindu kuondwa matethia kunguluni kwina over 320 homes ila ina balukie na mama maumia kwani mtu anaona andu mena masango kwa u twasebya group metuki na ando matutethesia we realized about 12,000 from that group within the last 1 week and we are so happy people gave generously ando manenga na twapikia 12,000 na twapikia bwiwe tunaswanie twemanenga chao we just wanted to put a smile on their face yua makula serikali vikiene ndeonde na kukalata mivango ya kumatethia kwitho ingi matena liu na mawikalomo na lama kwata utethi muthanani wa omunthe nota kilungu cha ile yolwa yana now nitwewe serikali asie kanenga na kindu in every home 10,000 and we know our government will do that we know we have representatives of the county government and representatives of the national government now we know they are going all in every place so we would wish that they move with speed quick with speed matethesia andoasu kila kingukulia ni serikali siru ciele county na national itwese matona na ni matoetie kuondwa batoyo na eto makulia wethie ni mathio kwa mituki ni kana wethie at least ni matethesia amwe maitwa manaumie manaomboke wa numba nange bana kwata ku maumisi manene kwisila mbuesu ko ni nawe kwati munene kana serikali itu account ulotongwe ni excellency wa vina deti enowezo no toetie no tona ko uri mukulia ekalate ni kana wethe watethesia muitwa alama na kukusie mathinasu na ingi his excellency Ruto na kelezi no atone na yoto mukulia wethe no mayo mitoke tahu maendekethia enende ona mwalama tonyaithwa na utonyi na vinya kutethia lama kunikite isone siandu ne makwata na mwana tongoi no kana kwikirikana ne mavike utalo munene wa enende ula wende no nyama isone siandu ni na kila ndo no nena ni kana tisi asa ne bindathi ne bindaya kio no ndo ambuyele na uye yenda inaombo ye nomba mbingi na ya lete asara mbingi nthina kisio kito nye ningokulia atongo yonthe me local na me national government malikilile kindu kino ndo ti lazima tetele serikali yoko tutethia anaitwa community itele ukila tike kanesa with eta tethia ndo maitwala mana affect one mbuyele na gwite mbinge muno ebongo kula sia kenda ni mvetha be atongo ime ku local meno wezo telikilile itikwata ni imoko andu ani maito makisio kito tisisio ndo tunaika kenda serikali la nene na serikali account njoka kulikilila hithi anaitwa itiketa niso songe tempe kou nyandina ndeto mbinge sia onena nikana party andu ani mama na affect wembua na andu asu amono aumeu ange maina nomba makoma au schooluni lakini niti kwata na moko palapa nini titone kumakwata tisisi kana emenda meba andu be kaba kila kingi nikutabya enenthi kuyo maima meke uo kuyo mbose sina ke uo kute sobisia na sito sikalike maimani asime na sie uo na mbose hizo sina ke uo
amwe ala makunikite na mizio yanangikite mawetana methito na mavinda maito makimikalile nangi mola makwatie maumisie matena ukwati wa kumatethesa ukwata maundu mawiti kati wa mathinangi na ingi mena siana nini misini yo ila sikwenda liu na matena kindu mainenga juu muthenya ula naumie wa keli muthenya kwa imbu ambinge muno juu newie nomba yakeka na juu la yakekie juu numalite niende juu ngekali nekasije ni chao kila kiende na siukie na balukandi naenda ithie bia yandina na juu yandina no nambia ikalabu bandu bandika 5 nundu ndia ina mondo juu atongo yala moni no sio ona ngai amekia ciama ciake amonekanie ama muthenya kila ndatika kila sana kila sekondi kila mwaka kila chuma na kila ebinda nundu tila isi kuona kindu juu kuona kindu kiende mundu akasemba mituki pena bina mwingi muno titungi andu alama chama ni masoko na andu alama noni enu sio chama cho cha WhatsApp mesilia na mona matutethie ni tina balukilwe enu mbana tina umiyo inu mbani na nengi mona metha mena ngo nene matutethia matunengo liu na matunengo ngwa kwa bauba sama tutwa ni tuboyo na serikali nene na MCA maitu maende na utongelo kindu o matutethesie titi otethio kaundi ne Masako matungule utheloni wa Suanya ni Toboni Mutesia.